ora nossa comissária de caso, ora fiscal verklaring de fiscal gedrag, que toegang direito de pedir na imposto. Agora nem gana por um instante, riba certo motivo, na onda nossa reparar, que de nossa opinião oficina de imposto tá bruja dos cos do de outro. Tá fiscal gedrag, na onda hen tá een declaração de belastingdienst, na onda tá bisa se het in debe of het not in debe, e se het haye of het not haye. Normalmente bota haye, se bo not in debe of bot in debe, e bo hasi arregla com imposto of bot in bezwaar ding, que me not in motivo nan kubo no cumpli com algo que tá pendiente of tu cosa worden reglar, e ora bota haye, e toch de nossa opinião, toekomst die senhor de mesa está na orde, está al dia, e enang nós está pegar com imposto. Enang também nós está bezig é petição também uma decisão, e riba uma decisão, bo bij korte, nós está bij korte via LAR, que está bij ambtenaren, het is administratief, het is bestuurlijk. Het is een decissie die bestuursrecht, ja, en het is een decissie contra een burger, een ciudadano, na onda het is een petitie, het wordt een enga, nos pidi a trova para waken biamas, lo qual nos llame juridicamente un bezwaar, en dan belastingdienst a insistir ben een punto di vista, en not in de rechte ribaje, en dan ja ora, ik caminata, nos bij den beroep. Dus daarbij korte e door a situação aqui está hopi preta, hopi importante, mas bien para nos clientes, pero também para o governo em geral, pessoa a aqui concutar, nos falta minister, ja, e ora is não, nos daarbij entregar também voorlopige voorziening, wanneer den bokken die pueblo, het is een kort geding, of een caso sumario, het is een kort geding, pero den bestuursrecht, het is jammer voorlopige voorziening. Ja, nou onder nos daarbij pedi, nou al menos worden constatar que senhor de mesa não tem debe e não tem nada mais pendiente que oficina de imposto. PMS estamos muito importante para nós trabalhar, lamentavelmente, den fulle comunidade, den prensa, den media, vooral de social media, hopi ataque contra je, hasta contra su casa, basar riba costan que não está correto, que não está verdade. So, nós dizemos não, het in de rechte riba fiscal gedrag daarbij laga bom klaar. E não tem nada pendiente mais com belasting. Outro ponto, e sai na tabisa na onda oficina de imposto, tá bruja costo e outro, tem screening, que nós chamamos, que tem lei screening, que na onda mestre duna 6-7 instância tem que dar conselho diretamente na formador, o ministro-presidente e o governador, rapportam com nenhum gente a te aba tampouco nos na wak is de senhor de mesa, pero door a comunicação com o imposto nós tem ideia com o qual te ding, pessoa ja, nang anenga e fiscal gedrag, basar riba lei que tem niks te maken de nos opinião com e fiscal gedrag. Ja, bota doen een opinion na formador, zij leidt a bisa, e esta toma uma decisão junto com cultura e outro rapport nan, com o rapport de justiça, rapport de veiligheidsdienst, rapport die mod, ongebruikte transacties, e lo qual nos sipo bisa, tour e outro cos die senhor de mesa tá na orde. Que justiça não tem problema com o meneer de mesa bij minister. Veiligheidsdienst não tem problema com o meneer de mesa bij minister. Mod não tem problema com o meneer de mesa bij minister. Tá unicamente fiscal onderzoek, que não está bisa, of não doen onderzoek en não doen opinião, mas bien, e sai também discussão, não doen oordeel, que aparentemente imposto, oficina imposto tá higher door die certo kosten que não por vir a minister. E ora we zeggen no. E não abai stap die mas. We zullen not nang ta decidi quem ta vir a minister na rua. Ja? E ta formador junto com o governador que ta decidi. E na final eigenlijk eta een minister-president of een formador, depois ta vir a minister-president, eta minister-president ta decidi eta pone un candidato sí of no. Governador tem sua opinião e se não tem acordo é por bij stap mais leu. A tarde nós te entreguei e nós saco corte sempre tá atender com caso não sumário como envelope voorziening ele wordt atender lihe e met aquele caso que não tá waque sua importância não atender portar hasta mais lihe ainda. Sim, pero sai tá de mang de corte da decidi nós tem beroepsschrift e hasta e me probice avocaba nós tem beroepsschrift. Komt het in, na onder deze bodemzaak, na onder te worden hassi,
nos te pidi voorlopig zien basari budget. Pero nos lo pidi juez. Je leidt te permitteren zij, pa organos de commissaris voorlopige voorziening, pa behandel bodemzaak die bia. Has je een uitspraak in zijn totaliteit, para tien seguridad, para tien zekerheid, para tien claridad tambe, para nos cliënten, para gobierno, para comunidad de Aruba, para nos kinangte un cos andando, que no mister tavata andando, y que por worden solucionar. Hopi mas trempang. E petition ta, uno, de voorlopige voorziening, panang schors e decision die impuesto, panenga die doen een verklaring van goed gedrag, mientras e bodemzaak takana, mientras e caso normal tacanando, ja, y bandije pa laga cu impuesto 5 doen een declaración, como señor de mesa, actualmente no tiene ningún caso pendiente cu oficina impuesto. Pues. Contra inspecteur de belasting. En zij daar manera na te llama bestuursorgaan is un costume decisión. En den lar wordt erbij contra bestuursorgaan, cu organo governanal, cu bij contra je e ora contra inspecteur. En not de inspecteur, en not importante quem está e persona, eta e functie wordt erbij contra je, e persona of un persona timbiata más persona, din e functie dat tomar uma decisão e contra a decisão nos por bij of nos clientes daarbij, para sobre e not de acordo com ele.